Урматтуу биздин подписчиктер, биздин мекендештер, Ошкор каналынын көрүүчүлөрү, куярмандары. Биз Ноокат мал базарындабыз. 2019 жылдын 10 марты. Биз Бодо малдар базарындабыз. Канча болду буле? 39 000 сомго ушул кунажында алчык беришиптир мына. Базардагы реалдуу гана бааларды сиздерге жеткирип берели. Бодо малдардын, багылган букалардын, жайлоо бап, төрпөктөрдүн бааларын билели. Мына саан уйду алышыптыр. Өтө чоң порода саан уй экен. Төрпөгү менен. Канчага алышты ушуну? 80 000 сомго алышыптыр мына ушуну. Мына ушул төрпөгү менен экен. 80 000 сом. Мунусучу? Канчага? Канчага? 52 000 сом калыптыр. Боз уй экен. 52 000 сом калдык дейт. Ушул уй 52 000 сом калды дейт. Марлен алды дейт. Тургунажын 46 000 сомго алып жүк кетип жатат. 46 000 сом. Тургуканы алышыптыр. 73 500 сомго мына базардан кетти. Бул канча болду уй? Канча дейт? 41 000 сомго бул уйду алышыптыр. Мына окшош уйлар турат базарда. Булардын породасы кандай экен, э? Каяктан келген? Шу жерде элеби? Пулу канчадан боз булар? Ha, 2 otayım boz. Боз уйлар экен, канчаны тууган уйлар эми ушулар? 4-5. 3'tü, 4'tü, 5'ti tууган уйлар экен. Эми канчадан деп атасыңар буларды? 70 000 сом экен мунусунун баасы. Булчу? Мунусу дагы 70. Мына жакшы уйлар кириптир Ноокат мал базарына. 70 000 сом. Мындан боз уйлар ушулар экен. Эти дагы бар экен. Жакшы сүт берсе керек булар. Өтө чоң. Ноокат мал базарында эң чоң уй экен. Учурда 97 000 сом баа берип жатышат мына. Желиндерин да көрсөтөйүн. Olacağım değil de. Hoş geldin. Yani güreşimiz var. 97 000 сом баа болуп жатат. Өзүңүздөр көрүп тургандай өтө чоң уй экен. Bugün görgenim yok. Ben buna 50 gram daldan emez bunda. Tamam. O da özüm alırım. Эң чоң уй ушул. Aşırı gelsin. Ha. Gözün bunu beni yakıştı. Zeki. Bozuyga var böyle başında koyuyor. Ya üye var değil mi sizge bu? Bana verat bu olsa uzun olacak. Ya manda Mal gözgör yapsın oldu. ya şunda degenin et. Bunu yem. Şu mal vada turagana ona ekmek. Мына элдер уроп калды, мына 5-чи торпоо экен. Al desem özü başı ver o da. Bana koştu bana. Varın. 98 000 сом. 38 000 son. Nereye normal kırık görüş geldi. 98 000 сом ушул уй сатылды. Şava karşı tutsa 3 yıl burada 150 bin gözü. Мына элдер уроп калган. 98 000 сомго сатылды. Айты 10 литр эле сүтүн айтайын дейт.
Boydu görsetsek. Kança eken pulu? Ha. Pulu kança eken? 65 deyapmiz, Hacete, so'raymiz. 65 ming so'm kemi var ekan. Urg'ochi erkak torpog'i. Erkek. Erkak torpog'i bilan Sütü koyuyor 5 litre sütü var. 5 litr suti var deydi. Qanchani tug'an uyami? Öğrencisine. To'rtinchisini tug'an uy ekan. Usul soni torpog'i bilan bog'bol tatishurda. Shu turali ma'lumot bilaylik. Kırk beş ming so'm baho berib chatgan shulay. Şulay baho bo'lyaptir. Bering aka. Qancha berdingiz? 47 ming. 47 ming. 47 ming berib turish. 2 kunda 12 litr suti var. Ana yegasına bir tat koy. Bering, var mı? Bulan torpici de orada kılıç çıkar. Bering. Yaxshi ber. Qo'llagan bo'ladi tort. O cavan berber şunu. 47 ming yaxshi bo'ldi. Beraman. Bermay qo'ydim aslında. İçten attan sağ şu bulan. Shu bolam deb beraman. Qo'shsin. Ya acaba yerin Qo'y, mi? qo'shinglar, Şunçalık aytattı. Koyamam mi? Yaxshi. Qanchani tug'movi? İkincisi. Ikkinchisini tug'movi ekan. Bermaysiz. Bulg'unajini olishibdir. 36 ming so'm qoldik deydi bunda bozordan. Janob uyda ham yaxshilab ko'rsatib qo'ydi. 98 ming so'm qolingan uyda. Bunday. Cho'ng uy ekan. Bu 60 ming so'm kemi var ekan bu uydin. 20 litr suti var ekan. Sut bag'atindagi uy ekan. Jelini daha ko'rsataylik mana. Jelini. Bir günde 20 litre mi? Bir günlük erta bilan kech sog'gani 20 litr suti var ekan shuni. Mana jelinini ko'ringizlar. Erkak deb qanchani tug'an uy? Üçüncüsü uçken. Erkek torpog uçulagan. Boğaz uyanıktır. 55 ming 500 so'm o'shul uyanıktır No'qat mal bozorunda. Ular cho'ng paroda uy ekan. Bu kaçıqnacının bahası olsa 35 ming so'm ekan. Boğaz qunajin ekan. Birinchi tug'ma bu. Birinchi tug'ma jash qunajin. 35 ming so'm deb Uzak bozorda. Bu qunajinda 35 ming so'm kemi var ekan. Niye kılasın seni? Ha? Abul qunajinin bahası olsa 25 ming so'm kemi var. Şu qunajin baho bo'lyaptir. 21.500 so'm berib yotadi uchurda. Yer alasizmi? Kursam bo'lib. Bitta de to'g'a jurtib so'rasangiz yana. Berdingizmi? 21.500. Bu qunajinlarning baholarını bilsek qanchada o'tasan shuni? Berkinisini. 30 ming so'm kemi var ekan. Bu Qashqanincha 35 ming kemi. 35 ming so'm kemi var. Bunday o'spirim jaylov bag'atindagi jaylov haydovchi qunajinlar ekan. Baho turgan.
Urgaç torpaqtar eken. Yaşına jetken jetelek mi? Qanchadan deb o'tasizlar ham shularni? Ular 20'dan kam var. 20 ming so'mdan kemi bor ekan shu urgaç torpaqtar. Şunu bilen de qatar hem erkek torpaqtar qo'ysak 25 ming kemi var bu şunun. 25 ming so'm kemi var ekan. Bir yaşarda torpaqtar, yaşına jetelek bunlar. Jayda torpaqtar ekan, yaşına jetelek erkek torpaqtar. Bu Qashqan basıçı. Bu kişiler ekan. Ha? 13 kalındı. 13 ming so'mga alınıptır bu. Erkek bu da. Urgaç torpaq ekan. Narxıçı. 14,5 oldu urgaç. 14,5 alınıptır. Urgaç torpaqtar menen erkek torpaqtar qililep ranisa beredi ekan, ha? Bağlarında ranisa beredi ekan. Ha, urgaç torpaqtar, öspürüm torpaqtar hem qancha so'mdan qancha so'mga cheyinki bu parodalari da gelişken torpaqtarga bu. 15 mingden 18 mingga chayin. 15 ming so'mdan 18 ming so'mga cheyinki bunanda öspürüm torpaqtar ekan. Hozir Jaylov bag'itindagi öspürüm torpaqtar. Jaylovga, Adirga aydasanızlar bo'ladi. Bizga cho'ng giltegan unajim bo'lib qoladi. Qo'yman, güzel at qiladi. Ha, shunday desangizlar, chiqaringizlar. Bu urgaç torpaqni ko'rsatsak, bas qanchaymi shuni? Ben tatmayla o 20 mingga bermeyim. 20 mingga bermaymi? Qara, men tatmam da. 20 ming so'mga bermedik deydi. Orta qayda. Bu erkek torpaqtarning da bağlarini bileli. Öspürüm erkek torpaqtar. Buna qaran bağısını bilsek, şunu qancha deb o'tasam? 28, 28 ming so'm kemi var. Bu kichikroqlaricha 22, 25 ming. 22 ming so'm, 25 ming so'm. Buna urgaç torpaqtarga qaraganda erkek torpaqtar bozorda biraz qimmatroq yuradi ekan. Bağlarını salıştırıp görüngüzler. Bularning bağlari qanchadan hem? 30. Bularning bağlari olsa 30 ming so'mdan erkek torpaqtar. Kemi var. Bu iki erkek torpaqning basını bilsek, bularning bası qancha qara torpaqtar? Öspürüm. 28, bu 20. 28 ming so'm kemi var şunun. Erkinisi olsa, busu 26 ming so'm kemi var ekan. Bunun bası qancha ekan? Erkek mi? Qancha ekan bu şu torpaq? Qaysi toshni bosdi? Ha, hem sizlar aytib atqaninglar. 30 kam. Qo'lga tiyeri. Teri borda kislar qo'y berasiz. 30 ming so'mdan, 30 ming so'mdan kemi var ekan şu erkek torpaqning bası. Bu qancha ekan erkek torpaqning bası? 30 ming so'm kemi var ekan şu erkek torpaqning da. Çoğurak erkek torpaqtarni ko'rsatsaq, şunun bası Allah uqa 32 ming so'm kemi var ekan. Bu targ'ildin basıçı. Bunun bası qancha ekan? Anda 32 ming oldu. 32 ming so'm kemi var ekan bunun da. Tevle ukam. Salıştırыңызlar. Bunlar dayar bağışqa jaragan erkek torpaqtar bir yaşardın tegeregindegi. Bu qara gelişken muqanim olsa 40 ming so'm kemi var ekan. Bu buqalardan bolsa bir yaş tegereginde buqalar bularda 30 ming so'mdan kemi var ekan. Gelişken öspürüm buqalar. 30 ming so'm kemi var buqalar uşular. Bularning bağlari qancha? 65 de oda. Juna mı? Juna 65 ming so'm ekan bu buqa. Kemi var. Bu iki buqa alınıptır. Baqqan alыңар ba? Baqqan alınıptır. Vaqtda Buna qara ko'p alındı ba?
Qara ökö juun alınıptır. 70 ming so'm aldık dedi şu buqalarda. Bul buqanın bolsa 40 ming so'm kemi var deb turadi. Bul Qashqa erkekler pakmen bularda juun alınıptır. 28 ming so'mdan aldık dedi bularda da.